twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV, tubonera hano umwanya wo kubifuriza umwaka mushya muhira wa 2024. Nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe na political analyst Kofi Beto. Kofi Beto, abantu bari bamaze iminsi kuri channel batari kukubona, byari bimeze gute? Mbongira ngo ni mu minsi mikuru nanjye narafasha karuhuko kuko nk'iminsi 3 ya Noheli n'ikindi naragiye Musanze, none mvuyeyo mita ngiye Burundi nagarutse ubu ngubu. Bwa urumva ko ntago nari kubona uburyo nkora ikiganiro kuko nari ndi muri yo vacances y'icyumweru cyangwa se nk'iminsi 10 gutyo, ariko nagarutse ubu ngubu nta kibazo. Aho birumvikana cyane. Bivuze ko wari wabashe kugera i Burundi. Ese umutekano mu Burundi wabonye byifashe gute umuntu wagezeyo? Mbo ubundi muri kano karere ku kijyanye n'umutekano ducekinga ikintu kimwe gusa, kuko ni ku bihugu byahisemo. Ukuvuga ngo tureba nimba aho hantu ngo nta sasure havuga. Noneho ibyuko wenda abaturage baburara, ibyuko abana batishuri, ibyuko nta nteko zifunctiona zihari, nta badepite, nta basena, nta human right, nta kibyo ngibyo ntago abantu bajya babireba. Uvuga ngo nimba umuperezida makinze shwa ko mu mujyi nta sasu mwumva, bivuze ngo ahantu hari umutekano, nta yindi mpamvu ugomba kumubaza. Ubundi siko formule y'akarere imeze. Rero kenshi umutekano hari kinuze abantu bacekinga. Bundi cyambere no kuba nta sasu. Ubushomeri buri mu rubyiruko hano mu karere ntabyo ngibyo ari cyubona bibabwiye. Dongo pfa kuba ngo mu mujyi nta sasu rihari, rondi mu Burundi nta sasu numvishe kandi ari ndi mu mujyi. Bivuze ngo rero naho hari umutekano nkurikije formule mugenderaho. Ko twabonyeyo na Krisizi abaha ibirori gutyo, urumva umutekano urahari kuri bera iyo formule usobanuye. Ese wenda tuvuye ku gice cy'umutekano, wabonye iterambere, inyubako, hari iterambere rikuza, hari ibikorwa remezo wahabonye se koko mu Burundi? Bwaba hari ibikorwa bwakoze muri uyu mwaka ushize? Ubundi rega ibyo mwita ibikorwa remezo muri Afrika sinzi ibyo ari byo. Nakuvuga ngo urebye nk'ibintu Chine yagezeho, ukareba ibintu biri muri Amerika, ukareba ibintu tubona muri amigingo ya Moscow, to ibintu tori Burayi, urebye ibyo bintu ntago bavuga ngo no muri Afrika ari ikorwa remezo. No ese dufite ibikorwa remezo barabo bafite iki? Ubwo kereka ni mushaka ijambo rirenze ibikorwa remezo tukariha abazungu twe tukarigumana. Kandi ko kwirebye n'imyaka bimaze bana ko ari ibikorwa remezo bihambaye. Kuko oya ntago bambwira ngo Amerika ifite ibikorwa remezo ngo na Afrika ifite ibikorwa remezo kandi bidasa. Ahubwo ibya Amerika ashaka ibindi zina rihanitse ubiha. Aho umuntu wenda ashobora guhita kubwira ati wenda ni ibikorwa remezo ku rwego rwa Afrika rwayo muri make kuri level. Kuko ijambo infrastructure urebye iryo jambo ibintu rivuze ntago wabibona muri Afrika. Kandi iryo mwatraduije muri ryita ngo ibikorwa remezo. Yego. Nese ibikorwa remezo sa amavuriro muri Afrika ze ni nahabaye amavuriro. Ibikorwa remezo si imihanda si bwi muri Afrika ni ihuvuga. Ibikorwa remezo si bibuga by'indege, si amastade neze muri Afrika birahari. Arwahita gutera challenge akavuga ati hari iziboneka, hari izihari. Nta bikorwa remezo biri muri Afrika. Ntugafata igihugu naka ngo gipointing ngo nta bikorwa remezo kije. Mweze mwe ufite ibi. Yego. Ubwo no kuvuga byanga binoga Afrika ijya gusa ko ibikorwa remezo biba bihari. Ikindi kandi Burundi akenshi abantu bavuga bagende kuri bije. Yego. Kandi buryo ikintu cya bije abantu sinzi impamvu bagikontaho cyane, ahubwo mbere kubona ngo bije yarasohotse menya ngo yagiye. Yego. Kuko hari umuperezida wa Afrika ushobora gusohora avuga ngo ngiye nkoresha bije ngo miliyari 20. None agafata enye akaba arizo ashyira mu burezi, mu buhinzi, dongo bwa buzima bw'igihugu busanzwe. None 15 ubwo zigiye mu gisirikare, kwaruma imitwe, kurobinga ibiki byose bidafitiye akamaro igihugu. Noneho akaba undi umuperezida ufite ngo miliyari 6 za bije. We agafata za enye nawe akazishora mu burezi, mu buhinzi, mu bikorwa remezo by'icyuka mwavugaga. Noneho izazinde ebyiri zisiga akaza hembe igisirikare n'igipolisi. Ubwo urumva ibyo bihugu uzajya ubireba ubone ibikorwa remezo birasa kuko babishoramo amafaranga angana, ariko amafaranga asohoka muri leta adasa.
none icyo gihe uzavuga ngo undi wasuye veni ngo arakize kandi utarebye ahubwo ngo azijyane. yego Urumva nukora liste y'abakire wa undi usohora veni n'uzashyira hejuru. Kandi mu by'ukuri ntabwo ureba ko nawe amafaranga ashyira mari nawe uvuga ko ari abakene nabo bakoresha. So rero bije za Afrika mujye mureba aho zijya apana kugira ngo zasohotse. ngo abadukurikiye barumva ko Uburundi bushobora gusohora bije nke ariko yose ikajya mu banyagihugu. Hagira undi muperezida usohora bije nyinshi wikajya mu mitwe. yego ubwo urumva ntabwo bari bamwe abo bantu. birumvikana. Reka twihute turebe se felicitation za kuri Felix Tshisekedi twabonye M7 ya Musi Felicita. Ese yaba ari ukumukunda cyangwa yaba ari kumwe imuvuye ku mutima cyangwa birasabwa nko mu president wenda? Ubwo Felix Tshisekedi se? Yego. Oya biriya Museveni ngira ngo Museveni wanabonye Museveni ngo arimo aracinya inkoro kuko ntandi mahitamo afite. Ngira ngo abonye ko anakuraho ngo viza ku bakongomani abinginga. Ntamenye ko ubwa mbere abakongomani babayeho. Yego. Samaze imyaka 40 ku butegetsi. Kuki atazi bayakiza. Mibanire ya. Ntabwo araza amafaranga bafite cyangwa kuki atazi bahaye. Biriya nibyo twita rapport de force. Umuntu ashobora kudomina. Uvuga ngo Tshisekedi kuza muri yasi no gukavaringa abantu bose uzi bakontoraga Kongo. None bagatangira gucinya inkoro. Kuko ubwo ntandi mahitamo basigaranye. Kuko yaje noneho muri ya centre politique ya muri make. Arimo araho. So umuntu wa yasi uzajya ukora ibintu byiza kuri Kongo. Si uko abikunze ni rapport de force. Nuko abisaba. Umuntu wabikora bikunze umuhigire muri SADC. Kuko bari basanzwe babana nayo neza bashaka gutungana. Yego. Abantu bashaka ko ngipfa uzajya cinya inkoro ujye umenya ko nta kundi do ni survive ari mara. Yandi mahitamo muri make. Ni survive. Yabikoze kubwo nta yandi mahitamo yagomba. Do Museveni gufeza Tshisekedi ntabwo abishaka. Ariko arajya avuga ati niyo survive kugira ngo mbeho. Kandi koko nimba none umuntu afite Uburundi. Umuntu ba Kikwete ni barimo baracinya inkoro kuri Tshisekedi. Kenya yaguye mu mazi. Uri kumva? Za Somalia n'iki byose bizi ko Kongo utayifite utabaho. Woramutse uzi ubwenge urumva waguma ugasaza imige cyangwa nawe uza mu kibuga kirika. Hajyaho uburyo bwo kwinjira muri centre ukaba. So ubwo rero ubwo ngubwo Museveni donc ngiye nanamushimira ko yabikoze kuko buryo umugabo n'uwemera. Ntabwo buryo umugabo uri kwihagararaho. Kandi ubona neza ko ahantu waguye mu mazi utagifunctiona. Aho ngaho ntabwo Museveni ndamushimiye kuri felicitation ya Tshisekedi kuko ya province ibyo dora dusesengura ko hatabaye Kongo umuntu yegereye utazacinya inkoro there is no survive. Birakomeye kuko za power zose afite resources kandi izo resources koko zirakenewe. Ariyo mpamvu tuba twifuza ko na ese yava mu cyuko igakora kugira ngo natwe tugire iyo access isanzwe kuri Kongo. Reka noneho twite twihuta turebe amakuru muri rusange mu buryo burambuye. Muri iyi minsi twabonye President Neva w'u Burundi avuga ko abateye igihugu mu minsi ishize bavuye mu gihugu gituranye. Ese hano mu karere kuki harimo abaperezida bamwe basigaye batinyuka kuvuga mu majwi abandi baperezida yewe hakazamo n'ibitutsi nkuko twabonye Felix Tshisekedi ubwo yagiye yiyamamaza yakoresheje imvugo ubona ko birenze urwego. Urabona ari iki bimeze gute? Bo Evariste nawe ngira ngo nakubwiye ko afite icyo nita diplomatie dire. Nkurunziza yari afite ibyo twita diplomatie douce. Abantu rero ntago donc Nkurunziza na Evariste ku butaka bw'u Burundi bakora kimwe. Ariko iyo bageze muri diplomatie baratandukana. Uriya Nkurunziza washobora ko wamurasaho ntavuge ngo byanaturutsa hariya akandikira icyuka ya Sati banteye akandikira icyuka African Union donc akareka. Evariste rero ubona ko iyo umurasheho havuka diplomatie douce ahita kuvuga kandi akavuga n'icyo ugamije. Cyo gihe biba byarenze urugero. Noneho Evariste na Tshisekedi ubundi zino collision muri kubona ni result ibyo twita emergence na decadence biri kuba hano mu karere. Kuvuga ngo Tshisekedi aza ku butegetsi yasanzwe na Evariste donc bafite ama ideologie yo kwigumura no baratangira baremeresha.
none iyo uri kwemeje bivuze ngo urashaka gusimbura wa undi wari uri hejuru on top. mbega w'umunyamerika ukontora akarere. Baratangira baramanuka uko bazamuka baramanuka. None ngo tugezaho gutya bimeze gutya bareshya. Bari kuri parallel aribwo turi kubona les forces none iyo bareshya gutya rero habaho za collision nizo turi kubona. Nukuvuga ngo nimba president ajyara akavuga gati agatuka nundi kumva na munsi ye nawe aratutse n'iki byose uze ngo aho hantu hari kuba collision. Yego. Ari kuba ubufatanye muri make. Babandi bari kwemeja n'abari kudekada bagezaho mbega bareshya gutya bari gukora collision. Bari kuri equilibre. Bari kuri equilibre. None aho hantu ro hatabaho imbaraga z'abandi bantu. Donc uvuga ngo umuntu uri muri centre géopolitique atenterifone. Ngo aze akiranure za mpande. Nuvuga ngo abantu bashaka gukubitana. Nimpamvu uzajya umva Amerika ivuga ati vana abasirikare ho mugire gutya gahenge donc barimo barabona izo collision ko zishobora gushwanyuza akarere. Mbona uko nguko ro bimeze none wa wundi uri muri dekada. Iyo ugezeho mureshya amahirwe yanyu ubusiganye no kuvuga ko witeguye intambara niyo tour yanyuma ubusigaranye. Wowe kaguma ukavuga ati niteguye intambara. Kuko none utabivuze ngo babone ko ugifite amakare. Bashaka kukubita no ukatumanuka hasi burundu. Ko abayumvishe yagize hari akanyabugabo kaje utagaragaje ko nawe uri umugabo. Nukuvuga ngo wowe uko uguma gukora silence uvuga ko witeguye intambara hari communauté internationale zivuga atari mwahagaritse biriya bintu. Kubona bari abantu bagiye gushwanyurana. Kumbe wowe ushobora kuba utanayiteguye ahubwo kugira ngo communauté internationale zize koko zihagarika ibyo bintu. Yego. Birumvikana cyane. Bakuvumbuye ko ibintu uri kuvuga ahubwo ari ubwoba. Bahita bagukubitana imbaraga ziteye ubwo ukayitumanuka. Ubwo nukuvuga hagomba kubamo analyse ikomeye cyane. Nuvuga ngo ngomba kubamo analyse. Hari ikintu harukomojeho cy'agahenge. Agahenge kari kasabwe na Amerika ko FARDC na M23 bahagarika imirwano. Ese ninde wakishe? Ko twabonye twumvisha harimo kurasana ese yaba ari FARDC yakishe cyangwa ni M23? Ese ubundi kuki Amerika yasaba agahenge? Ibifitemo izihe nyungu? Mbona kuvuga ngo iyo twabonye birango by'agahenge uba wabyishe ntago twabasha kumenya wari wo vuba. Kuko urumva ntago tuba turi kuri tele. Ariko ushobora gushushanya ukavuga ati se ari M23 yaba yabikoze yaba haba iki? Ari FARDC yaba yabikoze haba iki? Nuvuga ngo iyi ntambara ni yamabuye. So rero nimba ari yamabuye Amerika ko ishobora gutanga agahenge bakakubahiriza. Ariko noneho aho M23 yafashe nimba intambara yamabuye nuyakoraho. FARDC leta gutera. Icyo abashaka bo nuvuga ngo M23 ifashe ihafata ariko nticukura ibiraho ireba. Nimba intambara in terms of minerals. Niba uzajya wumva ngo haje soko y'ingwiti bomba ridangwa igira gute nuko babonye ko hari kirombo kozeho kandi nimba intambara y'amabuye uvuga ngo barashaka gucuranwa amabuye. Kurinda y'amabuye. Rero ubwo cyo gihe ni FARDC yaba yabanje ibonye ko ari amabuye ukozeho. Kahitiza na sokoyi. None ari M23 yabanje byagenze bite nuvuga ngo M23 ariyo yisha agahenge igihe cyose ibisaba ibiganiro na leta ya Kongo. Kandi kugira ngo kitaze mu biganiro ko ari ibintu abafashe bi strategique. Buri udafite Goma udafite Uvira ntumbwire ngo Kisekedi ashobora kuza mu biganiro kuko ni icyo wafashe kimwe interesa kuza. Paka ufata hano nimba naho wafasha amabuye yaho soko yizikareba nimba uri kuyakoraho cya drone cyangwa bakabona utayakoraho n'intambara ngo Amerika yahagaritse bize niki cyatumaza muri ibyo biganiro. Ahubwo M23 avuga gushusha bati ibi byumwe nta kintu biri mu mari. Amerika irabihagaritse ntabwo uri kubwira Kisekedi ngo aze mu biganiro. Twe twikomereze ibitero. Yego. Kugira ngo bakurure mbese Kongo nayize kugira ngo bafate muri strategique kongize mu biganiro. Birumvikana cyane. None Amerika inyungu bifitemo niki? Buri ari n'abantu bavuga ngo akagahenge ngo Amerika itanga ngo nuko ngo ni favor M23 kandi ntabwo ari byo. None se M23 ni Biden. Biden nawe yagiye kugera ku ntego gutsinda wamusaba agahenge akakaguha se? Ntibishoboka kuko nibwo icyo gihe abagiye kukuritura nyine akagukora. Ahubwo Biden ibintu by'agahenge bo ni risk analysis bari gukora none result zikazaho. Bo bakavuga ati Kisekedi kuko Kisekedi we arashaka intambara iva mu byo twita small photo ikajya muri grand photo. Yego.
small photo biba byo vuga ngo Kongo ngo irwana M23 bikavaho none Tshisekedi we ideological abona ko kuvuga ngo arwana na Wiringoma ari igisebo ko ni muto cyane kuko areba stoke areba budget areba arimo aranyeganyiza espace geopolitique no kwambwa ngo FARDC ngo na Wiringoma ngo bari kurwana ntabwo ngaba yumva ibintu bitabaho niyo mpamvu nayo yakereye ikintu kiri compatible aho ngabo bita wazalendo kugira ngo ize nayo mwizina nk'inyeshyamba kwa ko nude M23 nayo yego ni inyeshyamba ariko donc iryo ni izina ubundi ni ibihugu none na FARDC nayo reka bashakira indi zina nayo ntitwe FARDC nkuko nabandi batari kuza bitwa ibihugu babite wazalendo bo bari bagiye barwana muri small photo yego noneho Tshisekedi we arashaka kujya mu byo twita grand photo mvuga ngo haze no FARDC haze n'icyo gihugu birwana none hari mu bihugu byavuye muri ya small photo byavuye mu byantu by'icyuka nyiri by'amazina ya wazalendo na M23 noneho Biden iyo yarebye akabona Tshisekedi agiye gutangiza grand photo ahita avuga ati haba hagahenge ibintu bike mu biki byose bajijishe noneho icyo twibaza ese Biden mbabizi neza ko iyo grand photo Tshisekedi ayitsindwa ku kiyenterivona cyanga binoga ko Biden ashaka balkanization Biden ashaka balkanization none kuki nimba grand photo yabya result ya balkanization kuki yihagarika Biden reka nkubwire impamvu Biden yahagarika Biden azi stock za Tshisekedi z'intwaro uriya Biden impamvu yakuyeho ambarigo Tshisekedi imwe mu ntwaro yo gukoresha muri intambara ni lobby we yafashe amafaranga ashoboka yatereka ku meza kasha terekari aravuga ati none ndebe ko broko gusidara amafaranga yanga none ujya muri espace geopolitique Putin arimo aravuga ngo ngomba kujya muri centre geopolitique kandi kizanjyanamo n'intwaro none Tshisekedi asoye lobby iteye ubwoba yo kugura intwaro kora ikosa Putin abari waziguraho wenyine arayora result iribuze ntabwo amafaranga aba ari menshi kuri Amerika ahubwo result y'ibyo bintu tekereza stoke z'intwaro za Afrika zirimo intwaro z'Abarusiya gusa urumva ko Munyamerika yaba afite challenge ikomeye cyane urumva stoke z'umuntu wese wigumura azigura mu Burusiya ya ntego ya Putin kangisha intwaro yabiri mirajya mpurasi yabiri kujya mbere icyo bakoze ni ikiro bavuze bati Tshisekedi hana duteza umutego ni mukure hambari atazigura mu Burusiya gusa kuko vuze ngo naturally na Dumbuya uzajya wese azuka azajya akora stoke ariko mu Burusiya tuzasigara duhagaze so rero Biden ahita avana hambari ubwo aho ngo Tshisekedi yaramutsinze step 1 atumye zambarigo zivaho akuye hambarigo Tshisekedi yese abona ko Amerika ushaka kuyikanga witwaje Putin yego none Putin Amerika ntiramuhagarika nawe aracyahari China iri kumukura muri centre nawe hari imbaraga ari gukoresha none n'aba Iran nabo barashaka kuzura ibintu ngo bindi Putin urumva bari kumufavoriza ukuntu rero na reflexion ze zaho hantu nuvuga ngo Tshisekedi ntabwo uri mubasha none Evariste nawe uri Evariste no mwanzira Amerika ubundi kuko ngira ngo urabizi ko Amerika ntabwo ishaka ko CNDD iyobora Burundi yego ibyo ngibyo Museveni yarabitwibwiriye neza gutya live aratubwira ati nge nzakora total liberation mu Burundi yego total liberation rero no kuvanaho CNDD na ideology yayo so rero Evariste ibyo ntabwo yabyibagiye barabizi kuko Museveni nyuma ntabwo yongeye kutubwira ko ibyo atazabikora ibyo bize ngo biri on train so rero Evariste akiza ku butegetsi yakoranye na Amerika atari kuvuga ngo arayikunze ahubwo yararibye aravuga intambara ikene yari taratangira ngo babone ngo Putin kwigumura n'abandi bazigumura waravuga ati hari iterambere nkeneye hariho n'iki cyorezo cya covid kandi Amerika niyo yari gutanga ku mafaranga mu Amerika yari igezweho biteye ubwo ari iri gufinansa dongo nta mbega ucinya inkoro none Evariste nayo nk'umuntu ushakira iterambere bya byo vuga ngo niwe wasigaye inyuma ngo nta donc abivemo koko yagiye muri Amerika bamukura hambariko umva abaye mu ally noneho ubwo Evariste yakoze iskanesi avuga ati Putin natazuka nzaba ndi kumwe na Biden njya lobby ngira gute ariko nazuka ntunge ngo ibyo bizakomeza kuko bika utamushaka Museveni yavuze ko mutamushaka
urumva azakora ku buryo ki yihinduka. Niyo mpamvu rero reflexion ya Putin bita Tshisekedi nizuka Evariste impamvu ayifasha ashobora kuzigarama Amerika bigeze ku ntego. Urumva nibyo aba targeting kuko nta kuntu waba uri umukunzi wa Amerika furu ngo ufashe umuntu Putin ufite ideology Putin. Byumvikana. Urumva kumufasha harimo survival kandi bizatanga na result yuko Amerika uzongera kuyigumuraho. Yego kuko nawe hari ukuntu uzaba uhagaze. So rero Biden ubu ngubu rwose ba Putin hano mu karere bamaze kumutera ubwoba. Arimo ikabona intambara yo guturitsa akarere kose yayitsindwa. Yego. Kandi Biden atsinzwe muri kano karere. Urebe kuntu iriya mijinya bari abantu ngo bibatiye ni nabatrawo n'iki byose bumvishe ngo muri yase ngo Putin ngo yahadomine. Ngo ideology lise yahadomine. Bahita bumva none hari Afrika. None bahita bo bigumura kurushaho. Na Afrika yose. Ugasanga imbere wisi biyoga. So rero Biden ubu ngubu ntandi mahitamo impamvu ubona Museveni gufesta Tshisekedi. Nuko abizeza ko na Biden wari kugwa mu mazi. Avuga ati nukwitwararika kukabagarira yose. None se umuntu aravuze ngo ntago nzaza kwitambika amatora yo muri Kongo. European Union yivuze ati ntago tuzaza. Yego. Kuko ushobora gukora ikosa ugasohora raporo ivuga ngo Tshisekedi ntiyatsinze amatora. Bivemo uva mu nzira. Agashyiraho agahenge. Yatangiye kubwira Katumbi ngo nyaboneka ntukoresha inyigaragambyo tazura ibintu aho ngaho. Ibyo kuzura nyine grand photo. Kuko Tshisekedi ngubu hagize umuntu uzana imivundo hariya. Yazana ya grand byatuma aturitsa. Tshisekedi ntago yareba Katumbi yareba aho Katumbi kuri ideology. Tshisekedi n'umukandida we yase ndumva bizwe. So rero urumva nuko nguko bimeze. Biden rwose arimo aragwa mu. Urumva muri make intambara ahantu igeze iri kuva muri small photo ijya muri grand photo. Grand photo niyo Tshisekedi yifuza. Niyo yifuza. Noneho wadufasha kuduha ishusho yuko ibihugu bya hano mu karere byiteguye intambara yafata akarere. Nimba bavuze ko intambara y'akarere ishoboka waduha ishusho muri make y'ukuntu ibihugu bigiye byiteguye. Wenda ntabwo twabireba byose kuko hari byaza muri neighborhoods. Ahubwo wenda twareba bijya en place. Mvuga ngo turebe nk'u Burundi, turebe Kongo, none turebe na Uganda. Nibyo nahisemo kugereranya. Noneho none ugiye gucekinga nimba umuntu ashoboye intambara, ikintu cya mbere reba ni ureba stock yaba afite, ukareba ikintu twita reserve force. Kuko buryo igihugu kigiye mu ntambara ntabwo gikoresha baraba ngo personals bahora bambaye uniform ku munsi ku munsi. Ni reserve force. Noneho ukareba na budget. Kuvuga ngo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi iyo ushoye intambara muri Kongo bitaba igisirikare kimwe. Impamvu uzajya ubona abarundi bambaye FARDC kandi bari proud yabyo. Donc bahita bihuza. Ariko Museveni buri yavuye muri Kongo, u Burundi na Kongo bahita bajya mu byabo. Bisanzwe guro kwitoma zabo mekanizme zisanzwe rwose. Ariko nujya bahita bihuza. Kuko bafitanye nayo masezerano. Kuko bafite donc u Burundi ubona ko nurangiza Kongo nibo next. Rero baraza bitangire kare. Kandi barwana avec conscience. No gukumira. Noneho ubwo Bugande bwo turabugiranye kwabyo kuko abangabo bo n'umuntu umwe sinshaka kubatandukanya. Memu na Evariste Jean yarabimbwiye ati twe dushyikiye Kongo kuko usenye Kongo ni dongo Burundi nibidongo yarabisobanura ibyo nibwo mbasobanurira hano. None reka turebe budget militaire ya FARDC. Miliyari 14 n'ibice bitandatu. Zose. Budget militaire. Aho ni mu madolari kandi. None uyu mwaka bashaka kuzigira 16 billion. Numva ko hari ingufu za. Kuko Tshisekedi ibintu byo kugura intwaro ntabwo biretse. Muri manda ya mbere yaguze intwaro hafi za miliyari 5. Yabonye ko bikanga Amerika. Azabyongera rero nubwo yayikange byanyabyo. None ahita asora nka miliyari 7 avuga ati izi ngituye kuzigura intwaro. Urebe ko Amerika itigwa mu mazi. Ko nayo irazikeneye. Kuko yamaze kubona ko yasohoye budget bikanga Amerika. Nese ubwo urumva iyo turu wayishyira hasi kandi kwambukonga amafaranga yari afite ishyano ryose. None ka turebe reserve force ya FARDC ubwo n'u Burundi baragendana. Burya FARDC kuri reserve force te ubwo uzuko niriya mitwe yose imagana bivuga ngo ni imitwe biri hariya. Ashaka kubirobinga umunsi umwe kahita biza bikitwa Wazalendo.
ko akenshi bose ni ku mafaranga kuko umutwe wose uri hari udafite revendikasiyo. Yego ubundi imitwe yose iri hari n'ikibazo cy'inda, ariko hari ubihimba revendikasiyo zo kubeshya ariko n'utazijyamo. Yego we yakeneye kwicukura. Rero baba batazijyamo bo ni ibisheke bashaka, aba yahinduka wazari imisigati kibyo babwete muzaguma muri imisigati ariko muze mumfasha akazi. Iyo ngiyo ni reserve force iteye ubwo. None ku ruhande rw'u Burundi, u Burundi ino case Burundi busanzwe abasirikare bari bakora umunsi ku munsi mu uniform bari hagati y'180 na 200. Yego kuko ejo ndi mbivuga umuntu ambwe ngo ibyo ntibishoboka. None se Museveni akubwiye ko azagutera waguma wicaye utarokirita? Urumva birihutirwa. Umuntu avuze ngo nzaza gukora revolution nta bwenge uwo muntu afite bwo kurokirita abantu. Waguma wicaye? Ese wabuzi ko ari imikino nta handi yabikoze uzi? Nimba uzi ko byaba ari imikino nta handi yakoze liberation. Yego urumva vice abasirikare barahari. Noneho ikindi kino kintu cya ino case ya 2015 yembonera kuri abonye kuntu imbonera kure ngo ngo naba legend donc babohoye igihugu kuko bahora bavugwa imbonera kure ndabumva cyane donc ngo naba legend icyo kiyo ko ari aba legend. Wibuka ko CNDD ni igihugu cyose. Iyo ideologie bacenge hasi no ku mitumba hasi ngo umuntu wese uzayimbonera ko azaba ari mu legend. Urumva benshi ubazuye intambara nanone ubazuye intambara barabicengeje hasi bwa legend barabicengeje hafi hepfo iyo ngiyo nukwita bazamura umubare burabashaka kumubiza imbonera kure miliyoni 2 umunsi umwe. Urumva iyo reserve force urumva nabantu no stock z'intwaro. Reba nawe stock z'intwaro Biden yatinye kavuga ati afite access abantu bahite babyumva Burundi bufite access kuri za ntwaro za FARDC. Nuwango nizabo ni gisirikare kimwe. Noneho stock abantu batazi intwaro Kongo ifite icyo bita drone Sage 4. Drone z'abashinwa zigezweho cyane. Ifite Sukhoi 35, Sukhoi 25. Sirarenze murabizi ifite ibyo bita Apache. Memu nibyo abanyamerika na Turkiya bishaka kubigura yo bakashyiraho za restriction. Urumva akenshi ariko abantu Sukhoi 25 barayipinga kubera njya numva ngo bajya bashobora no kwihanura. Oya zira Sukhoi za donc ofete habaye ikosa mu minsi ya mbere kwa ko zira Sukhoi undi ni bitwara bya Russia ku bwa Staline cye ko bi catastrophique. None Putin yabitereye muri stock kuri pressure nini donc Tshisekedi ndamushyiraho pressure barimo baratanguranwa n'iki byose babizana badacekinzwe nze nimba software zigikora ibiki n'ibiki. None biza kugaragara ko Sukhoi 25 capacité de défense yataye. Tshisekedi yasohoye ndirobite ubwo haza Wagner ziri specialije muri ibyo bintu bashyiramo andi software yateye ubwo ntago arasa Sukhoi. Ntago uzongera kumva ngo yaguye. Cyakuri zagirwa kuri Twitter. Kuri Twitter hose uko izihora ziko. Yago kuri tele itaguye. Mukupa. Urumva? Noneho ureba izo biti HIMARS. Izi ngizi ni rocket launcher zigezweho z'abanyamerika bajya bazihana Zelensky. Arabifite bita HIMARS. So rero Tshisekedi West Talk arifite. None reka turebe ubugande rero. Yego. Museveni UPDF ntayibaho buryo. Kubera kandi tuyumva ikora ibitendo. UPDF ntayibo kuko Museveni amaze imyaka 40 ku butegetsi. Yego. Kugira ngo umuntu amara iyo myaka 40 ku butegetsi nuko interne nta rwego ruba rufunction. Aba yararobinze muri make abafite lobby yaho ngaho kweri. Lobby yiki neza aragwa lobby yiki. Ufite imbaraga rega urobinga umuntu ubona ko hari ibintu yagukorera. Mwese Museveni ntago yakwirwa akora lobby ntabamurika ku butegetsi hari. Nta lobby bimusaba. Ni ibintu ya setting. Urumva? Noneho ubwo omekinga ashobora ko inteko, Sena, gisirikare, gipolisi, uburezi, ibuhinzi nta na kimwe gikora. Kuko usizemo abantu bakora bavuga batari ko tuzagomba kuberwa n'umuntu mw'imyaka twe ntago dutekereza. Bakagira gayihayiho. Bakashaka nabo hari. Noneho ubwo no ku gisirikare kwa kw'inzego n'igisirikare ubwo nta gihari. Cyo ni kimwe. Ikindi
kugeza ubu iyo turebye mu maparametere donc ko internet y'umuntu yatumije intwaro urya abantu dukurikira turabimenya izino ntwaro zose Kisekedi atumiza azikomanda tubimenye ntago turabona Museveni hashize nk'imyaka nk'itanu ntabona atumiza intwaro iremereye arahacecetse donc ara mu website ya UN Security Council 35 oya Museveni afite Sukhoi 25 yaziguze kera agikanga karere nyine donc kugira ngo yereke abereka ko afite n'isika gikaza arabitumiza birahari rwose nkabingaye ariko ntago yashaka kugura ibintu ko yayime ibintu byabaye mayifu babimumereye nabi nezi za none reka turebe reserve force ya Museveni ntayo kuko buryo ibisirikare byobakiye kuri ngo liberation habaho yuko ibyo abantu bakekaga ntabyo babonye kandi noneho banatakaje n'umubare munini waje kuri baratinga oya ko barawutakaje byo sibize ariko uzegera umuntu wafashe Museveni maze wari uzi ko wabayeho gutya nyuma yuko mutsinze urugamba kandi ngo abantu nibo reserve force abafite none se wakongera ukamushora mu ntambara ibyo yarakekaga atarabibonye bukire yabwiwe wenda atari bwo yagezeho urumva rero ntabwo barabaye disappointment ntabwo umuntu akongera kumujyana ku rugamba so rero Museveni none urebe na promotion ntabwo zi scientifique muri UPDF ziri tribali donc kadete usanga ari tribi promotion tribi mission tribi donc bitari usanga ari ibintu bidafite ingufu retirement ntabwo isobanutse umuntu afite imyaka 30 ngo retired kandi ubwo hari umujera afite imyaka 70 ngo akiri active rero babikurikiza ama donc UPDF nta guri scientifique ariko nko mu gisirikare cyaje uri muri UPDF Museveni ashaka kubyuka mu gitondo akavuga ati wowe kaporari uri umuhima ubaye general ariko hari n'uwo yigeze kuzamura ku rwego hagiye umuntu muburanye bamwitande hari umuntu yigeze kuzamura biravugwa cyane nawe yaravuye ku iranka ryo hasi cyane oya ibyo bari hamwe dokora kureba bati wowe uri umuhima cy'aba general ntabwo uriya mu ruto yabikora mu gisirikare avuga ngo uri umukaranjine kuko nta mbaraga serija ngo ngiye kugira ngo colonel ntabwo oya niyo go yaba zifite hari igisirikare kirigenga ntabwo ari igisirikare kirigenga ntabwo bakimanitira harazamura itegeko ntabwo uzabona mu gisirikare cya Kenya bazamuye umuntu umwe reka nuvuga ngo baravuga bati we president nimba ari William Mutemba ari Kenyatta hari itegeko ridutegeka ko uha promotion y'abantu uha promotion y'abakapiteni 200 bakaba aba major bitusinya ntabivuga ngo nabakaranjine ngo nabakikuye so rero igisike cya Museveni ntago ndi kukibona cyatsinze intambara none impamvu Museveni ari kubibona ko ari impamvu atayitsinda ngo bateka mfeste Kisekedi nk'abakongomani visa donc result ari gusora hanze zikweka ko atatsinda intambara so rero mu byukuri ndumva ari yo shusho nakwereka donc noneho ngiye ibyo nifuza ku kiti cyanjye yego Biden nave mu nzira intambara igiye muri grand photo kugira ngo akarere gatungane habe intambara yo gushwanyuza akarere kose ibintu bitangire azero ese ntago hazamo ibiganiro ntihabemo kushwanyuka kwa karere ntago bishoboka nta rutangira ubu nta kuntu wahagarika nta nivuga ngo ibiganiro bishoboka iyo icyo kintu wenda tuzabiganira muri panafricanism ibyo byaza muri panafricanism yego ntago twabishyira muri geopolitique wenda mu kiganiro tuzakora ubutaha tuzabigaruka turimba ikibazo cya Kongo kitashoka mu biganiro yego ariko muri geopolitique ni impossible so rero nshimira abadukurikiye murakoze cyane abadukurikiye tugomeze tubabwire mukomeze mukore subscribe share na like na comment kugira ngo turusheho kuzamukana